Ekiganiro eki kyakorerwa omuhandiiki wa Ministry y'ebyamagara Dr. Diana Atwine obu yaba nabugabuganaho abatuura okuruga omu kyanga kya Rwenzori erizooba omu kiganiro ekyaba kitebeekanisiibwe Ministry y'ebyamagara. Ekiganiro eki kyaba kigendereire okuhurira ebyabiireho bwa nyuma y'omweshongozo ogu okureetwa hirwariro eri kandi n'okutaho emiringo okureeba ngu ebyabiireho tibyagarukamu kubaho. So ninyenda kushaba family ya Kigambo mutsasira kutwayerebere ngo tutwine kutubasa kwika buri muntu wena twakora QR code. Dr. Atwine atakajiro mu kiganiro yabanza kubugabuganaho abashaho ahirwariro eri omu rukiiko rutiikirizibwa mu banyamakuru konka amakuru agutwatunga okuruga omu baruzamu nugoreka ko omukuru w'irwariro Dr. Alex Adako yabingwa twaija kweyerra naija nekyeyerro ekyeyerezo nimukimanya ekyeyerezo nimukimanya nayeyereirebamu hariho abitwayeyereire kandi tuzagumiza muntu weyerra. Dr. Atwine nagira ngo batwire nibatunga amakuru okuruga hirwariro eri okwabashaho okukirana munonga abo abiine amarwariro gabo okubarigiraho by'okukora ahirwariro eri obwa rubanda na ruzije. Konka bakuze omu private hospitals kandi bari full time kuri hariho omushaho bakweta Semujjo abantu babanyamutagamba amazina konka rwire ekintu kinu nyine kukihayo hariho omukuru bakweta Semujjo Augustine what atura virka niyatura nakora konka kandi n'omushaho wa government aha eshaha zone za working hours zona wena bari buhinga nakakuriya virka abantu bona ntibakimanya okufa kw'omweshongozi Kigambo kugambise bingi ebigambo kuruga omu kyanga kya Tooro obwo barikutunga kakumu abashaho okuruga hirwariro eri okugumana banagijura abarwire. Atwine atakimukire kugamba abatuura babanza kuhayo enshonga zabo ezikwatiriine nezo ebibizire nibarabamu okuruga hirwariro eri. Betu zitaika saa 10:15 omwana nakora nafa abanasi bahatandika kuma neyiruka na mwana DC natekayo musango na muganyamba tutereze eki buhinga RDC yagamba nige kucha saa 10 ndi kumenebire okwaka kusanga ndise mu ofisi obuyeze akaita isahem ya yeto nguku twatendi nguru ayemere Dr. Adako's background is concerning. As he was dismissed from Arua due to allegations of incompetence. Additionally, he was named in the Daily Monitor of March 30th, 2022 as one of the ineligible accounting officers recommended by the IGG to be removed from the government service. Nipambizibwa kutekeleza ngobundi n'obundi inye ni mugonza tutekeleze Museveni akatuye ebyoya byaswa ngunatusinga ofera hamunwa nikyo muri kugonza ite tutekeleze, but we know our president cannot behave like that. Margaret Muhanga or Minister w'ebyamagara yashaba abantu okukora kyona ekirukubasika kugumana batabariza abashaho abo abarukubashaba sente. And you are being extorted. Please take a picture. Take a picture. Somebody may not even see. Umuntu tasokukenga ngo mutirekisani. Nyoka recordinga homsaija mulago. Kagenda njwere kufira hamutwe, njwere kitete ikigufu ntajwere bire bitete byange by'abantu bamanyire. Mulago ne weekend njwere na canvas. Ninyenda kutunga omwana wa my brother kumuteka mu ward 6. Omusajja akemera mu corridor tajwere uniform yansoborora how I cannot afford ward 6. I should just go back to the lower wards. Akubeni yokusasura paying ward ya Kampala Mulago
gasha kwa Jonan Singwire omuri Kabarore